Nakon što je prošlog decembra objelodanjeno da je Marija Šerifović postala majka uz pomoć surogat majke, pitanje koje se postavlja mjesecima jeste ko je otac dječaka Marija, zašto se zainteresovao i voditelj Ognjen Amidžić u emisiji Amidži Show na Pinku. Marija je ipak priznala da nikada neće objelodaniti identitet tog čovjeka, budući da bi u tom slučaju bilo papreno kažnjena. To su stvari o kojima ne mogu i ne smijem da govorim zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede. A onda da me tuži za $10 miliona, a možda i više. Strašan je da sam europejac, rekla je Marija. Na pitanje kako je odlučila da sinu da ime Mariju, odgovorila je to jutro u bolnici, pošto sam željela što prije da dođem do dokumenata. Dolazili sam svakih 5 minuta kako se zove dijete, hoćete li reći, svi gledamo u dijete kako se zove. Neko je izgovorio Mario i kraj priče. Poručila je kako će sinu biti najveća podrška i oslonac bez obzira šta odluči da bude. Rekla su im prijateljice, ženetine i babetne u mom krugu, rekla su im ne izgovaraj previše, Kosmo sve čuje. Neka bude zdravo, pametno i pošteno biće, što se mene tiče može da bude i doktor nauka i vulkanizer. Ako bude doktor nauka, živit će na Beverly Hillsu, ako bude vulkanizer, kupit ću mu ceo Tošin bunar, trudit ću se da ga čujem, vidim, osluškujem njegove potrebe i budem njegov oslonac, rekla je Marija Šerifović.